Boxista do Clube Benfica setor competição nacional e a Fulan Julho Tinane. Treinador boxista Benfica, Victor Ramos, informa para jornalista televisão Timor Post, quinta-feira, lorong ida Fulan Junho, Tinan Rihon Rua Rongolores Sintolo e a Salam boxista Benfica Dile. Victor Ramos Dehan, boxista do Clube Benfica, participa bebê ona e a evento nacional no internacional sira, no sempre retan resultado dia. Sempre dia participa del sorvey. Dia sempre bala, sempre bala. Vamos sempre também os grandes. Mas ini sasa durante ini kompetisi nasional nih dari hira internasional dari nasional nih ya nasional BBG pusat internasional mau ke si games asing games ini bisa ini kan si games sempre tambah asa barni si harus tambah itu kira divisi si pasti de lisensi harus selalu debe mau gue hatang dua di luar tidak lahatan beda dia kan semua soal lah boy saat letar dia bangga beda dia vamos sekolah disiplin lah laku asa kita harus tambah itu serene kita hari besar ni dari ga asa kalau boxing lah kalau hari bayi dari penting dia ne be beri latihan, rajin latihan, batu disiplin latihan. Então, durante essa boxista vai competir a nível internacional, ser reta medalha de ouro. Aí medalha be começa si 2015 começa retang sirane itu main retang medalha retang terus dia atau segini ini sih atau medalha dua tiga dia keluar ya asa bawa ini nih atau dari boxing semua dari ini si kriya evento asa partisipa evento nasional lalu lah bawa ini awal evento nasionalnya atau kayak bulan Juli kayak atau ya itu evento junior senior. E a fatem Hanessan, atleta boxista do Clube Benfica, Adelaida da Silva Carvalho, apreciando agradece, também bela inclinaan e a boxing, niamos husuba feto maluk sira, la bele moe hodi haturu talento na be iha, também la osmane deit mak bele, feto mos bele. Kalau di boxista hawan sentimiento seperti agradece, los boxista, dia mos saya, dia mos meita, o sentimiento sabtir hobi pois asa carga saba kore sira feto mos bele tau jenit mane mas feto mos bele mas asa depende by dida by dida pin hobi carga me masa hakar bere me tu sekali asa baruka ya feto ka baruka asa barang mahalo ya sekolah carga sa iden me asa kadun hobi bere me tu ini lihat benar itu ina Tuir observação jornalista televisão Timor Post e a treino katak atleta sira treino makas hori prepara para competição e a Fulan Julho maine. Reportagem Robinson Marang no Bay Magno televisão Timor Post. Janela informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual diakliu kita haluha haneham botão subscribe, like, halo comentário no fahetutang ba media social Hotu.